ibinyoma umuntu wese avugane ukuri na mugenzi we. Yego. Kuko turi mu ngingo za bagenzi bacu. Urakoze cyane kugira ngo naho ngaho. Yego. Ntabwo turi kujyana. Kuki tugomba kubana amahoro? Kuki tugomba gukunda? Igisubizo kiri he? Nuko buri wese ari urugingo abitokowe witokoze. Umuntu atokorerwa he? Mujiji ugatokoze. Utokoze iki? Urukubyiringiro ukoresha. Ati kurutoki narwo rwatabaye kandi rwatabaye. Kandi hatokowe iki? Iyo usitaye ino ubyumvira he? Iyo usitaye amano ubyumvira he? Ati umutwe nawe urababaye kandi hasitaye iki? Abana b'abantu se niko tumeze. Turakundanye. Iyo nsomyare rero ku ngingo namara kumva ko buri wese ari urugingo rwa mugenzi we kandi rero basanga abantu tudakundanye bitavana dufite urukundo n'urw'igiti. Igiti murakizi? Igiti igiti murakibona? Reka mbabwire urukundo rw'igiti n'ingingo zabo. Umaze kubona ko abantu buri wese ari urugingo rwa bagombye gukundana tukamana. Igiti rero urakiramuye. Hari igiti cy'igihimba, hari amashami, amababi, hasi hakaba iki? Hasi hakaba iki? Dusubire. Hasi hari iki? Hari iki? Hari iki? Hakaba n'iki? Zose ni ingingo zigize iki? Igiti ubona kimeze. Haleluya. Ariko ireshe gato umuyaga uhuhema. Ireshe gato umuyaga unyura mu biti. Hagenda iki? Amababi ahita aca. Kera bajyaga basakuza ngo sakwe gusa. Uvuye mu ijuru nibarambura muzasubirayo bakambura dambura akababi kamanutse. Ntabwo gasubirayo. Iyo kamanutse ntigasubirayo. Kaba kamaze kugenda. Nabagamo ndimo ndiho. Urukundo rw'igiti n'amababi. Umuyaga unyuzemo amababi agenda ate? Ibesha umuyaga wiyongera uba mwinshi. Ni wiyongera ukaba mwinshi amashami arahwanyuka. Ubu ni igiti gisigaye icyo bita inkokore. Amen. Atujye ku muntu. Hasigaye kimwe ntavuze ndakimwe. Umuntu nawe niko ateye. Kandi siko twari dukwiye gutera kuko Bibiliya ivuga ngo twahinduwe abana b'Imana kandi dukwiye kubana amahoro. Haleluya. Umuntu nawe urahagarara ukaba ufite inshuti eshanu, esheshatu, zirindwi, 10, 20, 30. Ibesha ugira akabazo gatoya. Bakuvugeho akantu gato. Ngo kuki kuguruka gusa. Niba wari ufite 10 babandi mwasangira ku bushye ibeshe bakukure ku kazi bumva iyo nkuru gusa ko wavuye ku kazi nusigarana yishinesha amababi yagiye amababi yabutse bivuga ngo mufite kugira inshuti ariko hakaba mwizo z'amababi zigukunda urukundo nk'uko amababi akunda iki ibeshe noneho urware babone wadedeye bari ngo yenda ngo asigaye gatoya na za zindi eshanu zari zisigaye nukabyo urasigarana zingana ngo harimo amadeni noneho bagiye kubateza cyabura yewe data wende ebyiri nazo simbizi ngo batajya bavuga ngo ndi kumwe nanjye n'ibibazo ubwo amashami yagenze ate hari inshuti uhura n'akabazo zikihanganaho gato akagera runguka ngo atagira ubwo nadango ariko reka musubize iyo ubwo aracyagerageza ariko uko ibigeragezo bikubaho
inshuti ya gatatu twabonye rero ni iyi. Cya giti hasi hari iki? Umuyaga nukomeza kuba mwinshi ukabona ko koma yayo iri muri Amerika ariko muri kuyumva. Muragira ngo bigende gute Imana itwereke ibihe bimenyetso? Amerika ni igihangange, ni cyo gihugu cya mbere ku isi. Muri make niyo Mana ku isi. Kugeza uyu munsi bara California baramenya aho uriya muriro wavuye. Umuriro kubatwika wabamo. Kandi urukuza ari umuyaga wagwa ahantu ugahinduka umuriro. Ngaho niba ari abanyabushobozi ntabwo byakora. Tujye tumenya ko hejuru y'umumenyi hariyo abantu. Wa muyaga nuza ugashegesha igiti. Haleluya. Ugashegesha igiti kizakora hano kigaruke hano umunsi cyaryamye kirandukana n'iki? Haleluya. Haleluya. Kandi naje gukurikirana ubuzima bw'igiti, nsanga igiti kiri mu buryo bubi. Hari igiti iyo kirandiye imizi, iyo gitemye imizi, ubwo n'igiti kiba cyumye byabaye. Birumvikana. Sibyo ra? Ariko hari igiti urandura wakirambika hasi. Ntabwo tuko inaha mu byita. Mu minsi mike kikaba cyashoye indi mizi kugera kigakora. Murabizi? Murimo kumva icyo giti n'imizi? Uragitemye n'imizi urakiranduye, aho kirambitse kirongeye, ariko kugira ngo gishibuke uzasanga cyazanye indi mizi. Haleluya. Noneho hari n'icyo utema ukagitemera hasi ku giti. Wamara kugitema n'imizi ikivumbura ndayikura. Murakibona? Ngiye inshuti rero ngo umuntu ufite urukundo. Haleluya. Wa wundi ushobora kwemera mukarimbukana niba bibaye. Niba arimo kukwita akavuga ati oya urapfa ruko maze mugapfa. Hano turabafite. Umusozi wacu barahari. Yesu niwe shuti nziza. Haleluya. Twarayibonye. Somera Yohana 3:16. Yohana 3:16. Aha, uwo murongo twese tuwuzi. Tuvugire hamwe kuko yatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Iyi nshuti nyayo iremera itanga umwana wa utari n'uwa kabiri, itari n'uwa gatatu wenda ngo ivuge ngo wagenda ndasigarana runaka nzamutuma. Wenyine iremera mutanga ku bwanjye ku bwawe. Haleluya. Aremera arimbukana n'imizi, ndetse by'akarusho aritanga kugira ngo wapfe ariko jyewe. Haleluya. Izo nshuti wanjye ku musozi zirahari. Izo nshuti iwacu zirahari zishobora kwitanga kugeza ubwo bemera gupfa kugira ngo twe tubeho. Birababaje. Urukundo rw'Imana. Haleluya. Umuririmbyi aravuga ngo yanyeretse za nkovu mu biganza bye, anyereka y'amahwa y'ubuhanga, nibaza icyo yabonyemo cyatumye yihangana cyo, umva uko yankunze, umva uko yashatse, nibutsa amaraso yaguze, uruko bivuga ndumirwa. Haleluya. Iyo yibutse uburyo yamukunza mu bikorwa kugira ngo umuntu yemere ajye kumusaba apfa kugira ngo wewe ntabwo byoroshye. Haleluya. Haleluya.